Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 23 z'ukwa 9. Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje icyemezo cyabyo cyo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC kandi bigakorwa ako kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, yeguye ku mwanya we nyuma y'ibaruwa yo kumwamagana yashyizweho umukono n'abarenga 1/2 mu nteko. Turajya no mu Rwanda ahakomeje irushanwa ryo gusiganwa ku magare ku rwego rw'isi. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yakoresheje ijambo rye mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye ibere New York, ashinja Loni gutera inkunga gahunda y'abimukira yasobanuwe nk'igitero ku bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Yanavuze ko Uburayi buri kujya mu manga y'ikuzimu bwemera abimukira. Trump yamaganye Loni avuga ko ari umuryango watakaje akamaro kawo kandi ko ngo utamufashije guhagarika intambara, avuga ko ngo yarangije. Igice kinini cy'imbwirwaruhame ye kibanze ku gushimagiza ibyo yavuze ko yagezeho n'amagambo yakoreshaga ari mu bihe byo kwiyamamaza kuba perezida. Mu gufungura iyi nama rusange, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yari yatanze impuruza ko bimwe mu bihugu biri kurenga ku itegeko mpuzamahanga. Perezida wa Brazil Lula da Silva we yakoresheje ijambo rye mu gutanga impuruza ko imbaraga zirwanya demokarasi ziri kwibasira inzego z'igihugu cye no kwivanga mu bibazo by'imbere. Mu kunenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buzimije, yavuze ko itsimbarara rya Brazil ku gitutu ari ubutumwa bweruye ku bashaka kuba abanyagitugu ndetse n'abashyigikiye. Perezida wa Brazil yibasiwe n'ibihano n'amahoro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ifungwa ry'inshuti ya Trump, akaba n'uwahoze ari perezida wa Brazil Jair Bolsonaro. Yahamijwe ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi nyuma yo gutsindwa amatora ya perezida muri 2022. Mu karere k'ibiyaga bigari, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yeguye ku mwanya we. Vital Kamerhe yabikoze mbere gato yuko haba inama yo kwiga niba yagumishwaho icyizere kubera ibaruwa yo kumwamagana yashyizweho umukono n'abadepite barenga 1/2 mu nteko ishinga amategeko. Ntibiramenyekana ariko uburyo umubano hagati ya Kamerhe na Perezida Felix Tshisekedi bari basanzwe ari abanywanyi muri politiki ugiye kugenda. Inkuru ya Prime ku Magenge uri Nairobi. Vital Kamerhe ntiyarindiriye yuko bagenzi we babanza gukorana ngo bige hanyuma batore niba bamukurako canke bamugumizako amaboko. Mu rwandiko rwo kumwiyamiriza yari yamaze kubona ko abatamushigikiye ari benshi. Radio Okapi, iradiyo ifashe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri ico gihugu ca Kongo, yasubiyemwo Vital Kamerhe mu ijambo yashikirije avuga ati: "Nafashe ingingo imbere y'abakongomani miliyoni 110 ko jewe nk'umuntu muto ntategerezwa kubera intambamyi urwego rukomeye nk'inama nshingamateka." Imvo zatumye abashingamateka bashaka kubogoza Vital Kamerhe ntizizwi neza, ariko bimwe mu binyamakuru byo muri Kongo bivuga ko we na bagenzi we 4 bagirizwa gukoresha nabi amafaranga agenewe ibikorwa by'inama nshingamateka. Uwo yararongoye inama nshingamateka kuva mu kwezi kwa gatanu mu 2024 naco yavuze kuri ibyo, avugwa ko sibwo bwa mbere Vital Kamerhe atanze imihoho nk'umukuru w'inama nshingamateka. Mu 2009 yaratanze imihoho inyuma yo kunegura ingingo y'uwari umukuru w'igihugu ico gihe Joseph Kabila yo kwemerera ingabo z'u Rwanda kwinjira mu gihugu inama nshingamateka itabyemeje.
mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i New York aho yitavye inama rusangi ya ONU, Perezida Tshisekedi abajijwe niba ubu agifata kamere nk'inshuti canke uwo bakorana muri politiki, yavuze yuko ari uko abifata kuko atariwe ntandaro y'ivyashikiye kamere. Isiraheli iri gufunga inzira yambuka umupaka hagati ya Jordania n'intara yigaruriwe na Isiraheli ya West Bank kugeza igihe kitatangajwe. Radiyo y'igisirikare cya Isiraheli yavuze ko abategetsi mu nzego z'umutekano bahawe amabwiriza na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yo gufunga iyo nzira. Iyi radiyo yabajije ibiro bye niba iki cyemezo gifitanye isano n'ibihugu bitandukanye ku isi byemeye Palestine nka leta yigenga, ariko nta gisubizo cyatanzwe. Iyi nzira izwi nka Allenby Crossing niyo yonyine yinjirirwamo ikanasohokerwamo ku banyapalestine baba muri iyi ntara ya West Bank bambukira ku butaka, ndetse ikaba n'inzira y'ibanze inyuzwamo ibicuruzwa. Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje icyemezo cyabyo cyo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, kandi bigakorwa ako kanya. Ibi bihugu bishinja uru rukiko kuba igikoresho cy'ubukoroni bwo muri iki gihe ndetse no gukora ubucamanza butoranya. Inkuru ya Nkechi Obona muragezwaho na Yvette Kabatesi. Mu itangazo bahuriyeho, aba bagabo batatu bashinja urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gukurikirana mu buryo butangana abaturage b'ibihugu byateye imbere, rukananirwa guhana ibyaha byibasira inyokomuntu, ihonyabwoko ndetse n'ibyaha by'intambara. Abanenga urwo rukiko bavuga ko rwibasira gusa ibihugu bikenye, by'umwihariko ibya Afurika. Icyemezo cya none cy'ibyo bihugu bitatu biyobowe n'imirwi yahiritse ubutegetsi nanone byikuye mu muryango w'ubufatanye mu bukungu w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba ECOWAS, biza gushinga irindi huriro ry'ibihugu bya Afurika ya Sahel, binacana umubano n'Ubufaransa bwari bwarabikolonije mbere yo kubaka imibanire n'Uburusiya. Icyemezo cyo kwikura mu banyamuryango b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kizagira agaciro nyuma y'umwaka babimenyesheje ubunyamabanga bw'umuryango w'abibumbye ONU. Saa 12 zirenzeho iminota 37 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Minisitiri w'Intebe wa Denmark aravuga ko atahakana uruhare rw'Uburusiya mu gitero cy'indege zitagira abadereva drones cyo kuwa mbere ku kibuga cy'indege cya Copenhagen. Ingendo z'indege ziva zikanajya mu murwa mukuru zaburijwemo mu gihe cy'amasaha 4. Mette Frederiksen yavuze ko iki ari cyo gitero gikomeye ku bikorwa remezo bya Denmark. Yanakize isano ku kindi gitero kibasiye ikirere cya bimwe mu bihugu by'Uburayi mu byumweru biheruka. Hagati aho umuryango wa OTAN wamaganye indege z'Uburusiya mu kirere cya Estonia uvuga ko byongera ubukana bw'ubushotoranyi bw'Uburusiya. Tujye mu Rwanda, hakomeje irushanwa ryo gusiganwa ku magare ku rwego rw'isi. Iri siganwa rigeze ku munsi wa gatatu mu murwa mukuru, aho umunyamakuru wacu Samba Cyuzuzo ari kurikurikirana. Mu kanya twavuganye ari kuri telefone ambwira uko bimeze. Uyu munsi wari siganwa ry'abana bari kuva ku myaka 18 na 17, ariko nabo basiganwa biriya bita individual time trial, cyangwa se buri wese aba hasiganwa agerageza gukoresha igihe gitoya. Nko mu bagore rero cyangwa se mu bakobwa basiganwa ibirometero 18. Umukobwa witwa Megan Arens wo mu Buholandi niwe wabaye uwa mbere. Uyu mukobwa umwaka ushize mu marushanwa nk'aya y'isi Zurich mu Busuwisi yari yabaye wa 9. Ubu rero yegukanye umudari ya zahabu, yabaye uwa mbere ku isi, ndetse yabigaragaje rwose ubona anarira yishimye cyane, kuko ubwahise ava muri kino cyiciro cy'abatarengeje imyaka 18 cyangwa se cy'abatoya. Ikindi cyaranze uyu munsi nuko nanone byagoye abanyafurika basiganwa bose hamwe ari abakinnyi bagera kuri 47, ariko umunyafurika waje hafi ni Kiros Tide wo muri Ethiopia, naho Yvonne Masengesho mu Rwanda aba uwa 33. Birumvikana yuko abanyafurika nanone bitaboroheye kubasha kwitwara neza kuri uyu munsi. Kubera iki iri rushanwa ririmo kubera i Kigali, ni ku nshuro ya mbere ribereye ku mugabane wa Afurika, kuki birimo bigora abakinnyi bo mu bihugu bya Afurika? Hari impamvu runaka ubona cyangwa bo batanga? Iki nicyo kibazo abafana b'amagare cyangwa se abantu bari ku mihanda barimo bibaza ati ni kubera iki abakinnyi b'ibihugu byo muri Afurika, abakinnyi bacu hano mu Rwanda batari kwitwara neza. Ariko igisubizo ni kimwe, iri ni isiganwa ry'abambere ku isi. Urugero nk'umwaka ushize nta gihugu cya Afurika cyegukanye umudari n'umwe
kandi n'uyu mwaka niko bishobora kuzagenda. Impamvu ahanini ni uko haba haje abo nakwita aba mbere ku isi cyangwa se ibihanganye ku isi muri uyu mukino w'amagare. Abo rero usanga ari abo mu bihugu biteye imbere, aho bitoza neza, bafite ibikoresho byabugenewe bigezweho n'ubushobozi buhagije. Ibyo rero nibyo abakinnyi benshi mu bihugu bya Afurika baba babuze. Ni nayo mpamvu turimo tutabona yuko bari kwitwara neza kugeza ubu ngubu. uyu ni umunsi rero wa gatatu w'irushanwa. Nyuma y'uyu munsi ubu hakurikiyeho iki ejo ku munsi wa kane? Ejo hazaba isiganwa rimwe, ni isiganwa bita team time trial mixed relay. Naho buri gihugu gitoranya abakinnyi batandatu, buri gihugu muri bino bihugu byaje ariko ibyiyandikishije gusiganwa muri iri rushanwa. Abakinnyi batandatu rero, abagabo batatu n'abagore batatu, abo bagafatanya maze bagasiganwa, buri gihugu bakareba igihugu cyakoresheje igihe gitoya. Aha baziruka ibirometero 41 barebe ibihugu uko bizagenda byitwara mu gukoresha igihe gitoya ariko bafatanyije abagore n'abagabo. Aha rero ubu ngubu hiyandikishije ibihugu bigera kuri 14 nibyo byiyandikishije gusiganwa muri iri siganwa. Harimo ibihugu 5 bya Afurika, aho haba mu Rwanda biteze kureba uko ikipe y'u Rwanda izitwara, ariko n'ubundi amakipe y'ibihugu akomeye za Espagne, Ubwongereza, ibihugu nk'Ubufaransa, nibyo biba byitezweho guhabwa amahirwe menshi yuko ariyo byakwitwara neza. Nicyo giteganyijwe rero ku munsi w'ejo. Umuryango ukomeye uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Irani uravuga ko umubare w'abantu bishwe muri uyu mwaka muri Irani warenze 1000. Uyu muryango Iran Human Rights ukorera muri Norvege uvuga ko wamenye 64 bishwe muri iki cyumweru cyonyine mu biganiro bagiranye n'abawuha amakuru. Umuyobozi wawo yatangaje ko mu mezi ya vuba guverinoma yatangiye icyo yise gahunda yo kwica abantu ku bwinshi muri gereza. Yongeraho ko benshi mu bicwa bazira ibyaha bishingiye ku biyobyabwenge kandi nta na kimwe cyashyizwe ahagaragara. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, saa 1:18 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico urunana. Ubuyobozi bwa Nyarurembo mu ngamba zo kwita ku isuku n'isukura. Hagati aho Nadine mu ngamba zo gutangiza umwana ifashabere. N'urunana. Harya urambwiye ngo guha akajerekani ka litiro 3 Nadine? Yego Firi, urama n'ibiro 2 by'ifarini. Hanyuma se turiya dukombe twiza mbonamo hano utugurisha ngahe Firi? Byaterwa n'utwo ushaka ariko Nadine. Manura turiya twiza tw'umweru turiye. Utwo ngutwo Firi. Mfashemo tutubiri hanyuma mpereza n'iyo sorori y'icyuma. Ngaho mbarira aya ngaya nangaye nkwishyura. Ayo wishyura n'aya ngaya Nadine nayo ngayo. Ngo ayo mafaranga yose ubwo se agakombe kamwe kagurishwa ngaye koko Firi? Yose ariko randitse Nadine. Niba ushaka tubiri urabibona ko rwose twombi ari 2,000 hari ikindi. Gumana yanjye ibintu birahenze Firi. Ko ubwo uko nkeneye amasafuriya matoya nk'abiri byibura. Ari amasafuriya rero matoya yo imwe nyine amake n'amafaranga 3,000. Oya rwose birahenze Firi, birahenze. Subira n'ibyenzi gani fari n'ubuto bwo gutekesha amandazi. Akira. Hanyuma se bindi kubiretse ntago wari ubikeneye Nadine? Nari mbikeneye yego, ariko nyine ubwo nta kundi nabigenza. Ninangira guha umwana wanjye ifashabere nzakoresha ibyo nsanganywe mu rugo. Ko nabonye Budensi yaragiraga ibikoresho byihari byo gutegura amafunguro y'umwana n'ibyo akoresha mugaburira. Ariko Philip uragereranya. Ubwo ugiye kungerana na Budensi ufite umugabo w'umucuruzi akaba n'umwarimu kazi kuko Philip. Ariko rero nta mwana uruta undi Nadine. Niba wumva ko ari ngombwa ko umwana agira ibikoresho byihariye bikitabwaho by'umwihariko kugirirwa isuku wabigura.
oya da nabamaze igishoro cyose cyakora ku munsi w'isoko nzarema ndebe uko bihagaze. icyo nakumenyesha nuko nguhere ku giciro nk'icyo mu isoko rwose. nta kindi nakorera kuko igishoro nari mfite cyahita gishira. ariko se kuki wikinisha cyane nk'aho se w'umwana adafite ubushobozi? wahamagaye Patrick akagurira umwana w'ibikoresho bikenewe mu kumutegura iyo fashabere. Firi ubwo uzanye iryo zina mbarira nkwishyura bare muri aka gakombe kamwe ubundi nigendere. Firi ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. ese mama ko wishimye gutya atari we batoye iyo bagutora byari kuba bimeze bitubu? yarayageze ahabyina ngira ngo n'ubundi niwe batoye. erega uwatowe ni umugabo wanjye di kandi njye na Bushombe twabaye umwe. ese kanywa abana se barabizi burya? tugomba kubyishimira rwose Bushombe, tukabaga isake cyangwa isekurume. kumutorera kuba parasosho nibyo byatuma mubaga inkoko mama, mubaga iyanyu nimukore kuzanjye. ariko rero ugira ubugugu ubwo waretse umuntu akirira inkoko. si ukwishimira kuba parasosho gusa, ahubwo icyo umuntu yishimira n'icyizere abantu baba bamugiriye. ibintu rero bikaba ari iby'agaciro rwose gakomeye. ni uko atarahari ngo yumve ukuntu abantu bavugiye rimwe ngo Bushombe. nanjye ariko ni papa nari gutora. erega papa ni umuntu w'umunyabwenge hano i Nyarurembo. ni enjeniyeri umuhanzi w'icyamamare. umugabo wanjye abaye na parakomando. nk'ubwo koko parakomando bivanye he mama? ni ukuri niko nabyumvaga ngewe, numvaga bavuga ngo parapara, ibyo bya soso ntabwo nabyitayeho. yewe mbese mu yandi magambo ni umujyanama w'imibereho myiza n'iterambere, ariko parasosho nyine biramenyerewe pe. yewe ntiwagiye kwiga ngasigara nita ku rugo rwacu, ubu iyo niga muhamuseka gute? ariko rero hari akazi gakomeye buriya wakoze. warakoze rwose kandi wamfashije kwiga, ibyo nabyo ndabigushimira rwose kanywa. mama erega ntabwo duseka ko utize kuko hari byinshi utwigisha rwose. ntawe ubiguseka Busho, nkurikije uko abaturage bagutoye bakwishimiye, mu gihe kiri imbere tuzajya kubona tubone rwose utorewe kuba meya. nyumvira mama noneho nawe urasesa koko. azaba meya nyine, nanjye mbe mukameya. nanjye mbe umwana wa meya nyine. cyakora muzi gusetsa gusa nta kindi. ariko ni hahandi nanjye iyo niga nari kugira yanjye amahirwe singendere ku ya Bushombe. urumva ushaka kujya kwiga se tubigufashemo mama? uramamagaye ngira ngo ugiye kumbwira ibirebana n'amasengesho mujyi. gusenga ni ngombwa igihe cyose kandi n'ubundi mugomba kubishyira mu by'ibanze reya. ngenda kumvira rwose. abanyeshuri banjye nababwiye kwinjiza Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu byo bakora byose, amasomo yabo, iterambere ryabo ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi. twese abarimu tugomba kubigena dutyo rwose, kuko dukeneye Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu byo dukora byose. ubwo uzafata umwanya ubyumvisha abarimu bose mujyi. gusa ibyo si byo nari mbahamagariye nonaha. nashakaga kubabwira ibirebana n'amahugurwa nagiyemo mu minsi ishize. ya mahugurwa arebana no kurengera ibidukikije se? yego rwose wabimenye Budensiya. igishya wahigiye n'iki se kandi noneho mujyi? batwigishije ibirebana n'uburyo bwo gucunga imyanda. banatubwira ingaruka zishobora guterwa no kudacunga neza imyanda ku buzima no ku bidukikije. ubwo si bya bindi bamaze iminsi bavuga by'imyanda ihumanya, idahumanya, ibora n'itabora? wagira ngo twari kumwe mu mahugurwa se ahubwo Budensiya. buriya nkunda kumva amakuru mujyi n'amatangazo yewe ndayumva. njya mbyumva kuri radiyo rero. mu gihe ngeze nshobora kumva radiyo na rimwe. buri wese buriyagira ibyo akunda, gusa icyo nabamenyeshaga ubu ni uko ngiye gufatanya na club y'ibidukikije hano mu kigo cyacu tugahindura ibirebana n'imicungire y'imyanda. ubushize nabonye mwarashyize imbere ibirebana no gutera ibiti gusa. nasanze na hano mu kigo cyacu tudafite uburyo bwo gucunga iyo myanda rero. kandi ari ihumanya irahari kuko dufite imiti ikoreshwa muri za laboratwari, tukanagira ibikoresho by'ikoranabuhanga bitagikoreshwa n'ibindi. n'imyanda ibora turayifite kuko hano batekera abana. ibisigazwa byatetswe rero nk'ibishishwa, amababi y'ibiti batoragura n'ibindi, ibyo byose birabora. ngira ngo ari kwibora yo nta kitwaye burya. ubundi ntacyo yatwara iramutse icunzwe neza ikavanwamo ifumbire. ibi ikibazo iyo ivanzwe n'itabora n'ihumanya. ibyo uvuga ni ukuri.
kandi batubwiye ko iyo myanda idacunzwe neza igira uruhare runini mu kwangiza ibidukikije. Yateza n'impanuka, yakwangiza ubutaka, byatuma tubura imvura n'ibindi byangiza ibidukikije. ibyo uvuga turabyemera rwose, ariko se uragira ngo tugufashe iki nk'abarimu bagenzi bawe? none se umunsi nta mandazi uri bukore na di? kandi ubona mvuye kugura ibyo kuyakoresha mujye umenya ariko waryamiriye tu cyangwa ufite yaraye uri bucuruzi. amandazi ya Nadine arara? reka arara yashize. cyakora by'abaryoshye na di umenya ufite ibanga rihariye. ibanga ry'akazi rigomba kubaho. nibyo rwose. nanjye rusanze ngiye mu murima na di. humura sintinda nanjye urumva ko ngomba kujya guteka amandazi. nari nyuze aho ngo ndebe ko hari igikombe n'amasafuriya udakoresha. uko njyewe mugeni? yego nyine numvishe akamaro ko kugura ibyo nzakoresha nintangira guha umwana ifashabere, ariko nsanze bihenze pe. Nadi karara urabizi ko ntacyo ntagufasha ngishoboye. ariko ibyo mfite nibyo nkoresha pe. mwana yanjye ubwo uzi ko ari ukwezi kumwe gusigaye ngo ntangire kumugabura umwana wanjye. ariko se Nadi uhangayitse utyo kubera icyo uzi neza ko umwana afite se ukorera amafaranga. umwana si wawe wenyine kuko ntiwiteye inda. uwayinteye namubwira ko ntwita agahinduka nk'igikoko akandaza hanze akanyurukana iwe ntafite aho njya. urumva rero nkwiye kujya kwirukira mujye. ibyo uvuze byabayeho rwose pe. sibyo? ariko ubu nonaha nawe urabizi ko Patrick ashaka kumenya umwana we. wowe ubwawe no kwishyira hejuru wujuje mu mutima wawe nibyo biguteje ikibazo ufite nonaha. nawe nitega inshuti yanjye nuko mbwiye mujye ngo mfite kwishyira hejuru mu mutima wanjye. none n'iki kintu kikuza kwereka umwana se? niki gituma wumva watira ibikombe n'amasafuriya kandi uzi neza ko Patrick afite ubushobozi bwo kuyigura? umva tekereza ku buzima bw'umwana wawe. nibyo Patrick yagufasha byafasha uwo mwana gukura neza no kumurinda imikurire mibi. mujye ushyigiye ko Patrick yinjira mu buzima bw'umwana wanjye? cyane rwose. mugafatanya kumwitaho akagira uruhare mu mikurire ye, mu buzima bwe, mu burezi bwe, yewe no mu mirire ye. mbese akagira uruhare mu byakorwa byose kugira ngo akure neza atagwingiye. uti club yo kurengera ibidukikije urashaka kuyongera inshingano mujyi? cyane rwose muyobo. izo nshingano nshya ni izihe? icya mbere izina ryayo ntirizakomeza kuba club yo kurengera ibidukikije gusa, ahubwo iritwa club yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura. club yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura. kandi nyine inshingano ziyongeramo ziraba ari ukwita ku isuku n'isukura hano mu kigo cyacu. ndakumva rwose, kandi ntabwo umuntu yakwita ku bidukikije yirengagije isuku n'isukura. ubushize twateye ibiti ni ukuzana ibitarameze neza tukabisimbuza. yego. gusa hari n'icyo tuzabakeneraho nk'abayobozi. urabizi ko icyakorwa kugira ngo ibidukikije bibungabungwe naba niteguye kukibafasha mu gihe. nyine mu mahugurwa batubwiye ko iterambere rirambye n'imibereho myiza harimo n'isuku n'isukura. bikaba bitazagerwaho igihe cyose hatabayeho kuvangura imyanda ibora, itabora n'ihumanya. imyanda ihumanya ahubwo mujyi. kuko rwose kugeza ubu ntidufite aho dushyira ibikoresho by'ikoranabuhanga tutagikoresha. ongeraho ko tutaranabona aho tumena ibisigazwa by'imiti ikoreshwa muri laboratwari. ibyo twakoze buriya ni uburyo bwo kwirwanaho. ahubwo se wowe uvuye mu mahugurwa bakubwiye ko tugomba kubigenza dute? batubwiye ko ahandi hantu hari kampani zibishinzwe gutwara imyanda, gusa bakaba bagomba kuyitwara ivanguye. ubwo icyo munsaba ni iki rero? ni ukugura ibikoresho byo gushyiramo imyanda ibora ukwayo, itabora ukwayo, ihumanya ukwayo, ubundi ukanadushakira amakuru arebana n'abafite inshingano zo gutwara imyanda. icyo ndagishyira mu byihutirwa. hanyuma rero club yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura mwe muzadufasha iki? ubwo tuzakurikirana ko iyo myanda ishyirwaho yagenewe, tuzanakangurira abanyeshuri kuyivangura. cyore ninde ugusiriye se ko uje wipfutse amazuru reya? mana we ibyo mbonye hariya biragatsindwa. uzi ko habuze gato ngo nkadagira ubwanda. we ubibonye hehe se? sore nkubwije ukuri rwose ndabirambiwe. ndabirambiwe rwose. mu gitondo navuye ahankoze isuku muri uriya musarane, none nsanze wanduye bikabije.
yo ese yewe mbabarira rwose niriwe mu mirimo itandukanye aho ngereye ahangaha rero nabwo mpita ninjira mu yo guteka nyine urabibona. ariko rero ugomba gutoza abana bawe gukoresha umusarani neza no kuwusukura igihe bawukoresheje bakawanduza. icyo wenda ndaza kucyitaho rwose reya. niba hari abatazi kuboneza mu mwobo muto rero ubwo ni ukubashakira umunini. ntungu iki reya? ndabizi ko bigisha abantu kubaka ubwiherero bufite umwobo muto ariko ndabona ba hano bibagoye kuwubonezamo rwose. umenya ari uko bamenyereye ibiti birebana. ngo ari uko bamenyereye iki? ngo ibiti birebana? reya ntudusebye rwose kuko uriya musarane wasanze ari twe twawubatse. mwubaka ariko mwakoreshaga utujuje ibyangombwa w'ibiti gusa. wabona ariyo mpamvu abana banyu batawubonezamo neza bakawituma hejuru. cyakora ibyo bindekere ndaza kubaganiriza nyine mbasabe kuwukoresha neza ariko ibyo kwagura umwobo rwose byo ntabwo bishoboka. reka hatazagira umwana wanjye cyangwa uwahanduza hano akagwamo mawe cyane cyane ko aba murumuna wanjye urabizi ko aribo birirwa ahangaha kandi nabo bakunda kuza kunsura nyine. alo mama ni amahoro ko mumpamagaye? wamenyereye ko ntegereza ko umpamagara rero niko muko ni amahoro ari wowe? ihirwa rwose mama ni amahoro rwose. umukobwa wawe umeze neza cyane. umeze neza cyane ntiwigeze uza mu biruhuko niko ni iki cyakubayeho cyatumye ibiruhuko birangira utageze hano iwanyu? ni akazi ni ukuri ma. wagize akazi nyabacyo utari usanganywe muko ubonye ngo tugutegereze buri munsi tujye tukwikanga ngo uraje kugeza ubwo ibiruhuko byagize bityo bikarangira tutakubonye ma. mama ni uko umuntu atabona uko abigusobanurira ariko rwose mu biruhuko akazi kacu karakomeje pe. twagombaga gufasha abana bagize amanota make muri gahunda nzamurabushobozi. nini izo gahunda zarahabaye ariko ntibivuga ko wari kubura n'iminsi 3 zadi. ubu se ntihari abandi barimu bakorera ahandi baje mu miryango yabo? aho nugira ngo ni wowe wenyine udakorera n'ahangaha? nyine ndabyumva byari ngombwa ko nza ariko njyewe rwose nagira cyangwa wabonye umugabo w'inyarurembo urishingira ntitwabimenya ye muko. reza akora iki ngo agushe neza uyu mubyeyi we wamurakariye? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje icyemezo cyabyo cyo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC kandi abakuru babyo bagatangaza ko ibi bigomba gukorwa ako kanya. bavuga ko binubira ko urukiko rukora icyo bita ubucamanza butoranyije. naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe yeguye ku mwanya we nyuma y'uko abadepite barenga 1/2 mu nteko ishinga amategeko batangarije ko batamushyigikiye ndetse bashoboraga kumukuraho icyizere. ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbcgahuza.com cyangwa se ukajya kuri Facebook mwishakiro ukandika BBC Gahuza ukaba wabyumva mu buryo bw'amashusho. twafashijwe na Derek Clark kugira ngo amajwi hakugereho ameze neza. Agenda Prudence Nyuva akoze guhitamo BBC Gahuza miryango. uraraharyana.